Kajingu berkeburam galong yo blay barunok prim jengi Jesus Christ. Ulah penyo yangi ki para mesin bakodor. Ya bakum kede kapor pangniyo abni selok sipor. Na ktien ke bakut ke jong blay. Kajingai ku blay galong yaki para bangit biit berki para mesin bakodor. Bapet berki basngap yagani ke kubor, hagani ke por ke bamenta. Lingba ke Good News TV. Jangan je seng samla KGP snat sep ni. Ke jungku blay ya ke Good News TV bat ya barok ke badan benta. Ban penbit penbiang yagani ke program. Ublay unkarku namta jong pi barok. Kejin kepang ke bangkwa ban bu. Kom keje perkat kerja pusan belingkot hagni ke por ke bamenta kalong ublay ulong ke jingkerman bat ke jakari jongi kanong rem ke bangkwa ke bang sim banbu kum kanong rem na kien ke jong blay kalong na ke jingruai sam kalonong ke basau pun riu ke dekat ke baningkong hadu ke balai kikcin ki jong blay ki ong kumni ublay ulong ka jakari bat ka bor jongi ka jingirap bajan ha ka jingjar marga tanganom sep tieng la ka kendau bat lapan ki kilom hapreng ki duriau laki jong ka ki kerho bat ki laki lom ki wen namar ka jing at jong ka ha bakum kani ka por bat ka bakum kani sngi ki bangi em Ngidon kame bantep bau try ulong ka jakari jongi. Bat om tang ka jakari nrei ulong ru ka bor. Bat ka jingirap bajan yangi hakipor ka jenjar. Hakipor baro nyo i bau blay ulong ka jakari. Yala ki jong ki brio. Unong ruai upen bena bat upla bau blay ulong ka jakari. Kakut baskem bat ka jingirap bahajan hagapor ka jingjenjar unor wa sam usau tho yela de bau ya kendu ya kejing ki bawan ha kejing em ku jong u uladai ban mat ya kejile ki bashar kai ki balong kum ki nong shun ki ba persang wat bat penyap ane bat bam du no nei habau pai show blay yo i badai tang u blay bau yo ya ke jingkerman ban job ha ke jakari bat baulong ka kot baskem jong u udabet ha ke jinya lenti jong u ladai ban mat ya ke jinyele persya ikimrat klau ke bakensya gomuseng bat kedengim ketangila ban syam ladangi puli iwai Samuel kanong ka bai kat nyau ka dekat ka balai pusau ulaya lengba ya keserngiu ke jingyap hagaba usol ula be persya ya u banyo penyap hadu bola hapan perri segi krem pikro nrei utrai ula pelat ya u wada bakum kata ke jingyap dei namar kata kadau udabet ular wai hak jingruai sam ke baar pulai kelenong besau udaong sisa langai yadru hatam kaserngiu ka jingyap nganom syap ting ika besniu mame don ringkat mame bat nga uding do bat ushan do jome ki pentengan yanga kane ka pensiona babau turai ulong hajan bat ka jakari baskem on dan mano bala banile persya yangi udaniel ulalaj habala berat ya hakrem kising nantangi ken mahru ikitagi langut ki samla kisa kilong usyadrak mesak berabad nako kumno ba utrai ula sumar ki nakitlik ding ki bashir kai ki jong usim Nebukadnesar ken mahru bagi senran bagi apostol Jisu kumno ba utrai bano prim Jisu kesula plaj yaki ulaya da balo sumar ki nak jingyap dai namar kata kadau unong ruai sam uang nganom syap ting laka kelaka kendau
Balak pen ki ki lom hapren ki duriau. Laki jongka ki kerhu bar ki. Laki lom ki wen namar ke cing at jongka. Jengkeli ke pami kalong. Babalai bau norwaisan siap tiang. Jubab kalong. Namar bau tep bau trai ulang kajakari jong u. Bat bau briu. Lane u boman lane u nongshun unumla banile persya ya u. Kasam ko basis pa kat pra kalong bat kanriu ko dekat kang. Utrai ulang hakaliang jonga. Nganop siap tiang. Utrai ula banle. Ubriu ula banle ayu yanga. Apostol Paul wong kumno te ngin yaong yikini ki ero. Ladau ublay ulong kabanta jongi. Uta ubanyele batngi. Onom don bala banyele yangi. Ban penyap lane ban penjat yangi. Kat bangi dang syong hakajakari kejong blay ubakli tame. Kajinge kalong babun sien kum kibriu. Bat bun sien kum ki paramen siem ki bekodor. Ngi persyang ban pet jengai. Bat ngi persyang ban ri no yeladi. Nakata kajakari kabau blay ulah kular. Nakamta jongi. Nei kereka hakani ka por ka pamenta. Kakot yanga kakot yangi. Bangin wan hajan jong u. Bat bangin ri hap kitap niang kibas kam ke jong u. Hap reng jong jing syap tieng. Hap reng jong jing kulmar jing mot. Hap reng jong jing artatien. Bat hap reng jong jing no mensiem. Trai uterwa yanga bat yangi. Beladangi don hakaliang jong u. Kita kinong syun ki persyang banile persyak yangi. Genum la banle ruem. Peraman siem ba ye ke jingkot ke jong blay. Hakani spor ke pamenta kalong. Ba ublay ujongi udang dai ublay udang dai ujo. Simpat lakala. Gumno kumba ulalong ke jakari barkap kot ke baskam. Haki por men barem. Udang longru ke jakari yangi menta. Ladangi jit ban syong hakata ke jakari lambat u. Kat ba ngidang bo ya ke jing it bar ke jing syania ke jongi ha u. Kine ki kular kidang long ki ju. Bat ki badai por naka menta jongi. Do nginam siap ting ki bak ki bangi ke do ke jing em ke jongi. Ka ke bangi mat ngiyo i hakidi ki sngi. Nrei tongin long klan bat long slur. Mabau try ulang ka jakari jongi. Ka jingtu shusho ka long ba ka por bangis ngau syap tieng. Tongin pai syakchin ka jong blay. Pulhebat pusan ya ka. Pet ya ki kular na kchin ka jong blay. Na mar ki jing kular ka jong blay baro. Kidang long ho bat amen. Leng ba ka jinget how Jesus Christ. Ublay nakamta ka buram ka jong u. Amen. Ini duai. Kunrahan niya ay ngu yung kichinurangkat ka jome. Pamela pensengau pamela pusan hapo jongi ablay kini ka kubor kalung baju kini ka por ka pamenta. Ngiduwai kunrahat pamemen kerku ablay kini ka kubor. Hakini ka por ka pamenta kini ka turay ki bas ngap ki bayo sengau. Kerpange ablay bagini omat yung kichin kerku ka jome. Hapreng jong kichin kichin artatien na kichin em ka jongki. Kinuwat yung kmat ka jome. Barkin wat yame ablay ubalong ka jakari barkakot ka baskam nakamta jongki. Ngidwai kunrat ba men kerku yagani ka kenta ba kani ka por ablay. Men kerku ablay yala ka jong ka Good News TV kan ko try ka bajuay pen priang ya kubor ka jong men ka por si para masim ki bakodor ki basyong basa hapo kari kasi ba it ka jongi. Ngidwai ablay ba men isnay ba rangkat kan ko try kinong try jongka. Kasinat ke jome ablay. Kumju ablay syakri ke jome. Hang ni barak selak juga pertai. Kerku mame don rekat mame ki ablay. Bagi bayo sengau kena yo mat, bagi ni yo priang ya ka bor ke jome. Sengau kunrat ba sengap ke jing duai ke jongi. Mau jisu ngipan
Amen.